obični mjehurići. Zlatna ribica Mare dijelila je veliki akvarij s raznobojnim ribama. Zajedno su uživale u plivanju, dok im pozornost nisu privukli. Mjehurići, hej, odakle oni u našem akvariju? Pitala se Mare. Kad ih sljedeći put ugledamo, lovit ćemo ih do izvora. Rekao je morski konjic Luka. Strpljivo su čekali dok pop, 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 pop. Oboje su pojurili da uhvate mjehuriće, ali oni su istog časa nestali. Trebamo plan. Evo novih mjehurića. Ja ću ovaj put naljevo, a ja ću nadesno. Oboje su snažno zamahnuli perajama i zaplivali u suprotnim smjerovima. Boing! Jo! Mare se nasmijala kad se sudarila s Lukom. Tada se između njih pojavi maleni mjehurić. Oboje su shvatili da je izvor mjehurića ispod njih. Pozdrav, Keko. Ti si pravio mjehuriće. Da, htio sam vidjeti koliko im treba da puknu. Mare i Luka pridružili su se igri. Bilo je jako zabavno uspoređivati tko će napraviti veće mjehuriće. Ubrzo su doplivale i druge ribice igrati se s mjehurićima. Dođite i pridružite nam se! Tako su ljubimci iz akvarija do kraja dana puhali mjehuriće.